sozi gitangaza na cyantangaje ejo bundi. Ishara moja ya kushangaza. Butoto ubutwari bwe bwabaye ku bwa Benaya aje kwibura kwa Dawidi yarashitse akora ibitangaza ngo bimenyekana kwa Dawidi kuko hari umusore witwa Benaya ngo wakoze imirimo y'ubutwari. Benaya ni kama Benaya alikuja kujiunga na Daudi ikajulikana ya kwamba Butoto mu minsi mike ivyo yakoze ngo byarazamutse bigera ku bayobozi ngo baravuga ngo uya muhungu ngo mahungu bose baje ngo afite umurongo ngo nitwari. Ubutwari bw'umuntu ndi wo bumenyera hano mu kuvuga gusa kuri WhatsApp n'ibindi. Ubutwari bw'umuntu buzabugaragara kuri tele. Uko naje no genda niyo mwomenya ko ndi ntwari cyangwa se ntariyo. Ariko semeri haleluya. Ibindi abantu bagenda bavuga hano ni impishi na nukubera ko baba bicuye bamerewe neza bari muza abandi bareka uburinzi abantu bakamenya kuvuga. Ariko ico nzi ndi mukubwira abacu nzababwira ngo nzabona kuko irantambara tukirwana byanga byakunda. Ushujaa ni lazima usimame kidete na upambane. Babutoto kivi basize nako tuzagisoza. Mahali wenzetu wameachia na sisi tutakamilisha. Uyu nguyu arambwira ngo mama ngo naraye ndose ngo papa yaje. Ko yaje ngo ariko yabyimze umutwe. Hari kuwa gatatu mu gitondo. Bamutubikira nimugoroba. Amarirwa njewe mfite ubungubu naje namba nzasenga ariko narayahinduye uko ndasenga ngo Imana izambabarire nishika ruguru uko bishaka bizokubi ariko ngavuga ngo nimfa abana nibashake bazarekere mu nzu nirangata baharike kuko nanone ndagira ngo ruguma kababara. Mwihanganishije turi kumwe cyo wabwiye so wanyu zakimbwira kandi zagikora kandi yakazavuga ngo Imana izomurinde kugwa hano muri Kenya ngo azabona ngo umuhungu wagonzwe n'imodoka ari ku muhanda ngo agapfa gapfira hano muri Kenya ngo bikamubabaza. Nshimiye Imana ko aguye ruguru aho yifujije mu misozi yacu. Yemwe Butoto namukundaga ni inshuti yanje tubana nawe mu bintu byose ibikomeye turabana. Imana ishimwe. Butoto yamenye Imana kera ibyo byose bavuze ni ukuri. Butoto yamenye Imana kera. Butoto yagiraga senti mu wiwe niwe waza gucuranga ariko akabika senti mu nzu yiwe. Nini baya akaniambia mama Patrick ameenda ni Wakongo. Ninaombea Mungu aliye na nguvu na hata uwezo hiyo vita ifike mwisho iliyoko Kongo. Hiyo vita imebeba Patrick. Mungu aliye mbinguni utazama na macho yake na hakuna mtu aliye na uwezo kama wake. Ninaomba kwa jina la Yesu hiyo vita ifike mwisho katika jina la Yesu Kristo. You may live in peace. Amen. I pray no other one is going to die. I pray there will be no more cry. There will be no tears. That Father God, you are going to bring these tears, the pain to an end. Are you not our Father? Are you not our God? May this battle come to an end. May you bring a solution. Mungu alete suluhisho ambayo iweze kuletwa na wanadamu kwa jina la Yesu. Nimepigiwa na Mama Samantha. May God cause that battle to come to an end in the name of Jesus. Ninajua sio mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya Mungu
kuacha kwao, kuondoka kwao, alafu wawe wanauawa kama hivyo tu bure, kama watoto wa mama alika na kijana wangu wa pili na kuna watoto wamewashwa. This is not the will of God. And I pray in the name of Jesus. Ina masu ane akataba. Mirondo muvandimwe. Ariko reka mvuga amagambo gatatu gusa. Kabla sijasoma historia, acha niongee maneno. Mtoto alikuwa Mkristo Cyane. sana, Wabivuze kama vile wametaja. kandi mu gitabo cy'Izahishuwe 14:13 Ufunuo 14 mstari wa 13. iri jambo ry'Imana haraka iyo jambo bazava ngo hahigwa abapfa bakinanze ku mwana. Biblia inasema heri wafiao katika Bwana. Ndashima Imana kuko utoto yarangije akinanze ku mwana. Nashukuru kwa sababu ndugu yangu alifariki akiwa bado katika Bwana. Zaranejeje kuko nabonye na video yangira ngo Mliona hata video yake ya mwisho ku cyumweru basengeye muri Saint Joseph Munembwe. Last Sunday Baraterana bagiye Imana wakashukuru Mungu. hanyuma kuwa kabiri bamanuka ku rugamba. Basi hiyo Tuesday ndio wakaingia. Icyo ni cyerekana kuko yakundaga Imana. Hiyo ndio inaonyesha kwamba alikuwa anapenda Mungu. Ubutumwa yakoze cyane. Mnenaji, asante Sana sana. jambo likomeye. Ubundi ijuru Mbingu rizajamo abantu bakunda Imana nta buryarya, itaingia wale wenye haki, ariko kandi n'abantu bakunda ubwoko. pia na wale watu ambao wanapenda Umuntu uvuga ijuru adakunda ubwoko ni indyarya ntazagerayo. watu ambao wanapenda nchi. Ariko ndashima Imana kuko butoto yakoreye Imana, akunda Imana kandi akaba arangije atanze amaraso ye. Kuko gukunda ubwoko, Kupenda taifa, kuba intwari, nuko rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa uwemera kubapfira. Icyo ni cyerekana kuko Yesu ashimwe. Rero Imana yo mu ijuru himbazwe kuri icyo kintu. Soza reka ntange buno buhamya bwe ijambo rimwe nigeze nzamuka ruguru 2011. Turaganira nari mvuye mu Rwanda, tuganiriye ambwira ibintu byigeze kumubaho. Noneho we yarakijijwe, yari yaramenye Imana, nari ntaramenya Imana icyo gihe. Abinganirije turi twenyine, arambwira arangije cari ikintu gisaba kubabarira. Ndamubwira ngo ibyo byakubayeho hanyuma uratuza. Ndamusaba ngo jewe mbikore. Arambwira ngo reka sino kwikorera amaraso. Yari yarababariye. Ico kintu nubuhamya wenda benshi ntibaza, ariko jewe ndakizi kuko twakiganiriyeho. Yari umukristo mwiza, yamenye Imana ari muto. Ico gihe arambuza, ndamwumvira. Nico naco kiri mu ndangagaciro z'abakristo, gutanga imbabazi iyo bibaye ngombwa. Rero Imana yo mu ijuru himbazwe. Ndashimira abantu bose, mukecuru na Nyamahirwe, mukomere kandi turi kumwe. Mukecuru ukomere, naje narakomeye. Nyamahirwe ukomere. Butoto umuryango we, urugo rwa Butoto n'urugo rwanje, kandi mbivuze mbikuye ku mutima. Tubana muri byinshi, ataragenda n'ubundi twari kumwe, twabanaga muri byinshi. Ikindi nsorezaho mushimira, ndashima kuko yageze mu rugo aza kumenya jewe nubase mu bihe bigoye. Umuryango wenda abo tuvukana ntibahabaye benshi, ariko ndashima Imana kuko agiye aze madame n'abana, yarababonye agera mu rugo, turasabana, tugirana ibihe byiza, turasengana. Imana ihabwa icubahiro kuri ico kintu. Kubera impamvu rero Butoto twari kumuvuga cyane kandi cyane, ariko kubera impamvu z'umwanya nta kundi, reka nsome umwirondoro hanyuma nze gutanga umwanya. Nyakwigendera yitwaga Butoto Mwambusa Socrate, yavutse mu mwaka w'1989.
avukira muri Sud Kivu, Congo DRC, mu karere k'Itombwe mu Mibunda kuri Nyarurambi. Se yitwaga Mwambutsa Ezekiel, akaba yaramubanjirije. Nyina yitwa Nyinasingizwa Sifa. Yavutse mu muryango w'abana 11, bakobwa 7 n'abahungu 4. Umwe akaba yaramubanjirije aguye mu kazi ko kwitangira ubwoko, kazi n'undi ka gisirikare. Aba hari n'abandi 9. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 nyakwigendera yashakanye na Nyamahirwe Aime, uvuka mu muryango w'abapfizi mu nzu y'abadahurwa, babyaranye abana 4. Nyakwigendera yize amashuri abanza kuri Epikatoki mu karere ka Gatanga muri groupement ya Bijombo, territoire ya Uvira, DRC. Amashuri yisumbuye yayigiye kuri Institut Mbundamo mu karere ka Gatanga, ahafatira diplôme d'état. Nanone nyakwigendera yize amashuri ya theologie imyaka 3, yayigiye ku Muramza, afata diplôme y'imyaka 3. Ubuzima bwa Kristo. Nyakwigendera yabatijwe mu mazi menshi mu mwaka w'ibihumbi 2009 mu itorero rya 37e KDC paroisse ya Gatanga. Yabaye umuririmbyi imyaka myinshi, yabaye umuyobozi wa korali mu itorero rya Gashararo. Mu mwaka wa 2016 yahungiye mu gihugu cya Kenya, Nairobi, akomezayo umurimo mu itorero rya Horeb, aho yakomeje kuba umuririmbyi ndetse yanabaye umuyobozi ushinzwe indirimbo conducteur muri Horeb. Yabaye umunyamasengesho mwiza cyane w'ibyishimo byinshi. Impano yiwe y'ibyishimo izwi na benshi basenganye cyangwa bakoranye umurimo w'Imana. Yanabaye umuyobozi muri iryo shami, yasengeye benshi muri Horeb no mu yandi matorero yo mu karere, yasuye benshi. Yabaye inkingi ikomeye mu itorero rya Horeb, yabaye inkingi ikomeye mu karere mu rwego rw'abanyamasengesho. Yakoraga umwuga wo gucuranga mu itorero ry'abanyagihugu Mbakasi Tasia. Imirimo yakoze: yabaye umworozi mwiza n'umuhinzi mwiza, yabaye inkingi ikomeye mu muryango wacu bizwi n'abavandimwe biwe, yitangiye ubwoko kuva mu busore bwe. Aza gukomereka arivuza, amaze gukira agaciro ke agaha ubwoko bwiwe kuruta ubuzima bwe. Mu minsi ishize intambara ikomeje kuba mu karere Toto, agira ishaka ry'ubwoko aratabara. Nyakwigendera azize kwitangira ubwoko mu rwego rwo gutanga umusanzu wo guhagarika genocide ihaye ikorerwa abanyamurenge muri ibi bihe. Yitavye Imana cyangwa se umuremyi we ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 mu 2025 mu Minembwe. Tumwifurije umuzuko w'abera. Murakoze, reka duhaguruke dufate umunota umwe kumwibuka. Murakoze cyane. Soza ndashimira itorero rya Gosheni kuri envelope yabo. Ndashimira staff dukorana, barimo baradukurikira Tudehord Umuco family. Ndabashimira ku nka baduhaye yo kudufata mu mugongo, gushyigikira cyangwa se gufasha umuryango wa nyakwigendera. Turi kumwe, Yesu wo mu ijuru abaho umugisha. Murakoze. Viongozi waombezi wanaweza pita mbele, n'abandi wenda bari hafi na wale wa karibu bahagarare hano wanaweza simama hapa. bari bayitumisha. Mungu awabariki. Ntabwo tuvuga amagambo menshi cyane, Hatutaongea mengi sana kwa sababu utoto ni munini cyane. Utoto ni mwingi sana. Mbaje guheza pole abantu bose baraha, Na pia pole ninyi nyote ambao mko hapa, bene wacu bose baraha community y'abanyamurenge, uko wetu wa Wanyamulenge. baye pole muryango
w'abasegege, pole familia ya Wasegege, paye pole umuryango w'abafizi, pole familia ya Wafizi, paye pole itorero rya Horebu, pole kanisa la Horebu, paye pole abanyamasengesho bose b'akarere ka Kayole, pole waombezi wa area hii ya Kayole, ndetse no mu rwego rwa Nairobi, hata kwa ngazi ya Nairobi. paye pole Nyamahirwe umufasha we, Pole Nyamahirwe ndetse n'abana, jane na watoto, paye pole mukecuru, pole mama wa dada zake n'abakuru be n'abarumuna be, na wadogo na wakubwa zake n'abashiki be baraha, na dada zake n'abase wabo baraha, na wako zake wako hapa. mwese mukomere. Pole na muimarike. Iryo ni ijambo rya mbere. Hilo ni neno la kwanza. Ijambo rya kabiri, Neno la pili, Butoto kumwihariko yari inshuti yanje, kibinafsi alikuwa rafiki yake kandi yankundaga naje kamukunda, na alikuwa nampenda naye anampenda, bitarimo wenda ibindi byinshi. bila kuongea mengi. Yagazanyereka cyane urukundo, Alikuwa anamudhihirisha upendo. nababwiye kuko umunsi agenda yansezeye kuri telefone kuri audio, Siku alienda alimuaga kwa simu, abwira kuko yagize umutwaro wo gutabara igihugu, akamwambia kwamba anao mzigo wa kurudi nyumbani. n'ubu audio irahari ndayifite zanitegera. Audio hiyo iko bado. Nasubiye kuvugana nawe ageze mu Kamanyura, Aliongea na yeye akivuka, yampamagaye mvuye muri Kesha mu gitaramo Kasarani ngeze mu rugo, alimpigia akitoka kwa makesha kutoka Kasarani, turavugana nawe umwanya utari mutoya, wakaongea na yeye muda si mfupi. ariko Lakini shima Imana kuko amagambo yose Butoto yarema mbwira, anashukuru kwa maneno ambayo ndugu alimwambia. yari kwa sano hawasezera nuko ntari nabimenye. Alikuwa naaga ni vile tu Amagambo yambwiye muri audio niyo yambwiye kandi ageze mu Kamanyura. maneno aliyomwambia kwa audio ndio aliyomwambia wakiongea na yeye. Butoto ni ntwari tuzahora tumwibuka. Tutakumbuka. Ikindi congeyeho, Neno la tatu, Butoto yakoze imirimo y'Imana myinshi. Butoto amefanya kazi ya Mungu nyingi. Yari umuhungu ugira ibyishimo mu materaniro. Alikuwa kijana mwenye furaha kabisa. Habe niyo turi ku materaniro twuvaga dufite imbaraga. Tukiwa na yeye kanisani tulikuwa na nguvu. Hari ukuntu materaniro umwe azayimukoreza hari undi yimukoreza hariya ukumva muhuje network. Kuna vile mmoja akiongea hapa mwingine pale unasikia mume. Butoto wagaza wa mirisari ya nawe yamirisa hariya. Butoto ukipiga kelele hapa mwingine pale kumva neza inimero zirahuye. Namba zimeunganishwa. Yagiraga ibyishimo mu materaniro. Alikuwa mwenye furaha kanisani. Butoto yakundaga gutaramira Imana gusenga Imana. Alikuwa mwenye kumcha Mungu sana. Kandi yoretse ibyiwe byose ariko akaba mu materaniro agaterana. Angeacha kazi zake zote lakini awe kandi akabikora abikunze cyane. Na anatenda hayo katika upendo. Irindi jambo Butoto yagiraga, neno lingine Butoto yagiraga ubuntu bwinshi cyane. Alikuwa mungwana sana. Butoto mu bikeya byiwe afite yakundaga ngo mu bisangire nawe. Yale madogo machache alikuwa naye alikuwa anataka wachangie na mtu. Twagaza tugera mu gitaramo yicaye ku ntebe yiwe naje nicaye ahantu. Ukikesha mahali akiketi kwa kiti chake na mimi kwa kiti chake. Yagura amazi akayagwaho nkabona haye protocol cyangwa se umwana ngo nashire naje. Akiwa na maji anakunywa kisha anamletea ndugu wako wachangie. Muzukuri yagiraga umuntu Butoto. Ndugu alikuwa mungwana sana. Ikindi kintu neno lingine Butoto yakoze imirimo muri aka karere ka Kayole. Butoto ametenda kazi area hii ya Kayole. Arenga urwego rwo mu rusengero muri Horebu. Akapita ngazi ya kanisa Horebu. Agira usabane n'abandi bantu mu rwego rw'abayimbe bose. Akawa na uhusiano katika area hii ya Kayole. Butoto tuzahora tumwibuka ntako atagize. Ndugu tutamkumbuka. Yataramye ibitaramo byinshi kandi n'umutima mwiza wose. Alikesha makesha mengi na moyo wake wote. Kandi yakundaga makesha. Na alikuwa anapenda sana. Agakunda n'ibitaramo iri yamwiherereye. Anapenda kuwa maombi ya kibinafsi. Zagera mu bantu ho nuguserebura twari kwakaga cyane. Ifika mahali ndio tulikuwa tunakimbia kabisa. Ejo bundi nariko mbona mbangamiwe cyane kandi sare ndi kumwe n'abacu ariko nkabona ndabangamiwe ko tutari kumwe na Butoto. Si wewe peke yako, sisi sote. Lakini juzi alisimama mahali akaona akawa pekee bila ndugu. Mara gwese mugisha. Rero muzukuri njuvuze n'abandi riko bimeze kuko umuvandimwe yavuze. Ametaja sisi sote ni hivyo. Tuja gusoza tukikamatisha nakurikiranya amakuru ya Butoto. Amefuatilia habari za ndugu. Kandi ngenda mbaza amakuru. Akauliza habari. Amaze kwitaba Imana. Alipoaga. Abo twaganiriye barambwira ngo Butoto ngo yagaragaje ubutwari budasanzwe ejo bundi muri iminsi mike yageze hariya. Wale ambao wameongea na yeye alisema Butoto alikuwa shujaa sana. Bazamuka baca za kazi baja ruguru. Wakipanda huko Kongo wakienda. Butoto ngo yaragwanya kora igitangaza. Walipambana na adui
muda sio mfupi. ngo agere iwacu mu rubaratiza amasango ngo butoto ngo yari adivasize ngo abantu bose ngo baravuga ngo uyu muntu bakazambaza ngo segeze gukora igisirikare uko niko kuri nama kuri y'ukuri mfite. Walipigana na adui kwa muda mrefu sana kugeza ejo bundi yitavye Imana mpaka juzi alipofariki, kubera ubutwari bwiwe yari muri advance pata yari imbere mu masasu y'imbere, kwa sababu ya ushujaa wake yeye ndiye alikuwa wa mbele. sozi gitangaza na chantangaje ejo bundi Ishara moja ya kushangaza, butoto ubutwari bwiwe bwabaye ku bwa Benaya aje kwibura kwa Dawidi yarashitse akora ibitangaza ngo bimenyekana kwa Dawidi kuko hari umusore witwa Benaya ngo wakoze imirimo y'ubutwari. Benaya ni kama Benaya alikuja kujiunga na Daudi, ikajulikana ya kwamba butoto mu minsi mike ivyo yakoze ngo byarazamutse bigera ku bayobozi ngo baravuga ngo uya muhungu ngo mu bahungu bose baje ngo afite umurongo ngo nitware. Butoto kwa muda mfupi tu alionyesha ushujaa. Ndashimira Imana ko butoto apfuye nk'intwari. Tunashukuru Mungu kwa kuwa amefariki. Kandi ndashimira Imana kuko butoto Tunashukuru kwa sababu butoto aryamye kuri ya misozi y'umurenge. amelazwa nchini Kongo. Ndashimira Imana kuko butoto tuzahora tumwibuka nk'intwari. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tutamkumbuka kama shujaa yatabara igihugu kandi yavuye mu gihugu ambaye amekufa akiwa nchini. Rero ibindi abantu bavuga ngo turiya nibyo abantu Yale watu wanaongea ni kandi wanadamu. ubutwari bw'umuntu nti wobumenyera hano mu kuvuga gusa kuri WhatsApp n'ibindi. Ubutwari bw'umuntu buza bugaragara kuri tele uko naje n'ugenda niyo mwomenya ko ndi ntwari cyangwa se ntariyo. Ariko Yes. semeri haleluya. Ibindi abantu bagenda bavuga hano ni impishi na nukubera ko baba bicuye bamerewe neza bari muza abandi bareka uburinzi abantu bakamenya kuvuga. Ariko ico nzi ndi mukubwira abacu nzababwira ngo nzabona kuko irantambara tukirwana byanga byakunda. Ushujaa ni lazima usimame kidete na upambane. Babutoto ikivi basize nako tuzagisoza. Mahali wenzetu wameachia na sisi tutakamilisha. Bayumbe mukomere ndabihanganishije. Waombezi imarike. Mwese mukomere butoto tuzabusanga mugabe Nyinyi ijuru. nyote muimarike. Yatarabiye Imana ntako atagize butoto n'intwari. Amefanya kazi yake kama ilivyo. Hanyuma butoto Sokrate Muhoza. Butoto Sokrate Muhoza. Ryo niryo zina ryiwe rindi yitwaga Muhoza. Hilo ni jina lake, anaitwa Muhoza. Tumwifurije iruhuko ridashira. Tunamtakia amani na ufufuo. N'umuzuko wabera. Na ufufuo wa watakatifu. Tuzahora tumwibuka. Tutamkumbuka. Mpaye pole soza bariya banyagihugu. Pole kwa wenyeji ambao walikuwa na wachezea kiba. Pastor Anna na Pastor Esther na Pastor Esther niho abana banje basengera. Watoto wake wanashiriki kwao. Bariya nibo barezi b'abana banje. Hao ndio walezi wa watoto wangu. Kandi n'abavyeyi banje. Nani wazazi. Bahaye pole cyane. Pole sana. Kandi mukomere cyane. Mwimarike. Butoto yari inshuti y'abana banje naba. Butoto alikuwa rafiki ya watoto wake. Ejo bundi namubikiye abana ndababwira ngo anko ameyaga. Juzi aliketisha watoto wake akamwambia anko ametoa. Igihugu canje gitwa cyaramukundaga nawe yaramukundaga nambira ngo se ngo anko ngumwe ngo mucheza keyboard. Mtoto wake mdogo akamuuliza ni ule mcheza keyboard. Ndamubabikira ndababwira ngo ntakiri kwisi. Akamwambia ni kweli ametuacha. Rero mukomere butoto tuzamusanga. Mwimarike ndugu tutamkuta. Kandi nyamahirwe turi kumwe. Na mjane tuko pamoja. Butoto yarakudusigiye. Ndugu ametuachia. Turi kumwe muri gahunda zose. Tutakuwa na wewe. Muri programme zose. Katika programme zose. Mu buryo bw'umwuka no mu buryo bundi muri katika kiroho hata kimwili. Turi kumwe. Tutakuwa na wewe. Kandi yagusize amaboko meza yagusize amaboko y'abayumbi. Amekuacha kwa mikono ya waombezi. Kitwo gusumbuwa pi. Turi abantu b'abagabo tugomba gushugura ikibazo byawe. Watashughulika na yale. Kandi aho butoto agendeye warabibonye twaraganiriye byinshi. Mahali ndugu ameenda tuliongea na wewe. Lejo bundi tuzakugeraho nk'abayumbe bakarere ka Kayole. Kesho ama kesho yake tutakuja kukutembelea. Kuguheza pole. Pole. Kandi tuko turategura n'ibindi bintu byiza byinshi mu rwego rwa Nairobi. Wengi wanaandaa ya chale. Tukubitira Imana amashiko butoto yagiye mu ijuru. Nakofi sana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amasaha yagiye nkuko babivuze kandi bitewe n'abantu benshi bagiye bavuga batanga ubuhamya
amasaha yo nahagaze agomba kugenda. Hanyuma ntabwo nsubira mu magambo abantu bavuze, ayo bavuze yose nta jambo na rimwe ndi busubiremo, kandi ndahakikisha neza ko amagambo bavuze ari ukuri. Niyo mpamvu rero ntaza kuyasubiramo. Uyu munsi rero turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025. Turi hano muri Kenya kuko tubizi twese, Nairobi, hano mu karere ka Kayole kuko tubatuye n'abandi bagatura ahandi. Twateranijwe hano n'igikorwa kitari icambere muri urusengero turimo. Tumaze kubateranira inshuro zirenga 50, kandi tugateranwa n'igikorwa nk'iki ngiki n'ubundi turimo ku mpamvu zimwe n'izi ngizi turi hano. N'ubundi rero niyo mpamvu turi aha, turi hano kubwo kwibuka umuvandimwe watabarutse. Igihugu cacu ca Kongo caratewe kuva mu mwaka wa 2017, giterwa n'abaturanyi babifashijwemo n'ubutegetsi bw'igihugu cacu. Hanyuma abanyamurenge batuye ku isi hatandukanye batabara abantu bari basigaye mu gihugu. Hari abagiye ico gihe, hari abagiye 2018, hari abagiye 2020, hari abagiye na 2024, hari abagiye 2025, hari n'abandi bazagenda 2026 nitugezayo intambara itari yarangira, tutari twayitsinda. Abantu rero bamaze gutabara bagiye ku rugamba, kandi iyo umuntu agiye ku rugamba abagiye kurwana, Imana yamufasha agatabaruka, ariko kandi byanaba ngombwa akava ku rugamba. Abo bantu baguye ku rugamba rero ni benshi cyane. Abana benshi barapfuye, baratabarutse baguye ku rugamba, kugeza n'ubwo umugaba mukuru w'ingabo wari warangaje imbere, ari nawe muyobozi w'ubwoko, nyakwigendera General Makanika, nawe ubwiwe yatabarutse, atabarukira ku rugamba. Uyu munsi umuvandimwe Butoto nawe yaratabaye kimwe n'abandi bose, akaba yatabarukiye ku rugamba. Akimara gutabaruka muri kiriya cyumweru, tugira umwihariko wacu murawuzi mwese, nico ngira ngo mvuge. Abantu batuye hano muri kano karere ka Kayole ndetse n'abatuye ahandi mwese, guhera kuri Chairman Sabwinka nimba ari hano n'abandi bose bafatikanyije, baradutabaye, baraza baraduhumuriza, bakoze ibirenze ngira ngo ubushobozi bwabo. Bavuze amagambo meza, batwaturiyeho umugisha, baraduhumurije, baradukomeje, batweretse iburyo n'ibumoso, batweretse ko hariho n'imfubyi zatakaye kuva muri Murere, zitakara ku Rwahi, ariko zirakura baba abagabo. Uyu munsi barimo barahatana kugira ngo babe bogera ku rwego rwo kuyobora n'igihugu. Ubwo n'ubuhamya bagiye baduha banyakarere kacu, ubwoko bw'abanyamurenge mutuye hano, turabashimiye. Ntabwo tuvuga ngo muzaduhorere gutyo kuko ntituzahora tugira ibyago, ariko nanone ntitwabitsinda. Turabashimiye kubera ko mwadutabaye mu gihe twari twagize ibyago, kuko n'ubundi mwatabaye n'abandi, kandi n'ejo tuzatabara n'abandi, natwe turi kumwe namwe. Ndashimira umuryango wacu w'Abasegege, umuryango turi kumwe hano, tubana hano muri iki gihugu, turafatanya muri byose. Ibyo dukora byose, urubanza ruto n'urunini, nta n'urutoya rubaho, ariko imanza zose tubana dukorana muri iki gihugu, umuryango ubigiramo uruhare kandi ukabikora neza, ukatuyobora. Mwarababonye, twabonye abasaza, twabonye abakecuru, twabonye urubyiruko, twabonye abamama batoya n'abandi bakuze, twabonye ingeri zose, abantu bose babarizwa muri uwo muryango, guhera kuri bashiki bacu n'abadamu bacu n'abandi bose, umuntu wese ubarizwa muri uwo muryango, haba abatuye hano n'abatuye mu tundi turere, twarababonye. Imana yamwishyurwaho umugisha, kuko mwaradutabaye kandi namwe mwitabara, mwaradufashije cyane kubera ko mwaradukomeje, natwe tubasha gukomera. Hari abavandimwe nanone nabo mu muryango
bavuye hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda baje badutabaye nta rundi rubanza bari bafite ntarwo habe na rumwe wenda niba bari bafite na gahunda yo kuzaza boje nyuma ariko bazanywe n'iyi mpamvu guhera kuri muzehe hano ni umubyeyi wacu n'abandi bavandimwe bazanye na muzehe Muyomba barazanye bose bashoreranye batabaye Imana ibavugisha mwinshi cyane turazirikana tuzakomeza kubazirikana kubw'iyo neza mwatugiriye kuko kubabona hari ikintu na kimwe hari ikintu twungutse muri twebwe ndashimira itorero ryacu rya Horebu tubarizwa hano abari hano Imana ibavugisha bakoze ibintu bitangaje baje mu rugo hafi kuharara inshuro hafi ya zose twabanye nabo kuva ku wa gatatu munsi batubikiraga umuntu turakomeza turaproloja twagize icumweru hafi turi mu rugo tugitegereje ko umuntu azaboneka kuko hari hakiri ibyiringiro ta confirmation twari twabona ko umuntu yarangije iyo periode twari turimo twari kumwe nabo turabashimira abari hano abanyetorero bose abamama n'abagabo n'abashumba n'abandi bose muri abantu beza muri itorero ryiza Imana ibamugisha mwinshi cyane turashimira bishop ntari hano yaraduhamagaye kugeza n'uyu munsi tuza hano yaduhamagaraga buri kanya buri saha akadukomeza akatubwira amagambo y'Imana Imana yo mu ijuru umugisha baratwumva n'abandi bari kumwe abasaza bose bari kumwe iriya hakurya twabanye hano muri itorero turabashimiye cyane Imana ibamugisha mwinshi ndashimira abavandimwe bakomoka muri uyu muryango wa muzehe directe harimo abakwe abana bacu n'abaramu bacu bose hari abo turi kumwe hano hari abandi tutari kumwe hari abari kure hari abari hafi ariko abo bose bibumbiye muri uyu muryango ndabashimiye mu by'ukuri twarafatikanyije nta nubwo ari none gusa dusanzwe dufatanya muri byose ikintu icyo ari cyo cyose gitoya kidusaba n'amadolari 20 tuza tubigiramo uruhare twese umuntu agatanga rumwe kandi tukabasha kugikora niyo mpamvu dufite ibyiringiro kuko nta kintu na kimwe kereka ikizadusaba amadolari nk'ibihumbi 100 ariko ibindi byo byose bisaba amafaranga bene yandi atoboneka uyu ni umuryango munini dufite abana n'abuzukuru nta kintu na kimwe twabasha kunanirwa gukora ndabashimiye rero abavuye iri hakurya n'abandi tubana hano Imana yo mu ijuru ibagirire neza cyane ninawashukuru sana wa Pastor Susan Mungu awabariki sana tuko pamoja na nyinyi mlifika nyumbani tukapata kuongea tuliwaona tukafurahi sana tulijua ya kwamba Patrick alikuwa anakaa na nyinyi vizuri tutaendelea kukaa na nyinyi vizuri vile mlikuwa mnakaa na Patrick tutaendelea kuwa pamoja na nyinyi hata tutakuwa tunachukua na siku moja tunakuja huko kanisani tutakuwa pamoja na nyinyi tutakuwa washirika wenu tutakuwa tunakuja na watoto ili tuendelee ule uhusiano ambao mlikuwa pamoja na Patrick Mungu awabariki sana mlifika hapa nyumbani hata leo tuliwaona tukafurahi na tutaendelea kufurahi kwa sababu umeongea maneno mazuri kupata nguvu Mungu awabariki sana na mtakuja kuambia wengine ya kwamba tumewashukuru sana kama kanisa lote kwa ujumla dusoza rero ndashimira abantu bose mwabashije kuza uyu munsi mwabonye impamagazi muraza muratwitaba Imana ibamugisha mwinshi cyane kuko kuza kwicara hano presque umunsi wose ntabwo ari ikintu coroshe Imana ibagirire neza turi kumwe natwe tuzafatanya turashara abanyamurenge ikintu kimwe gusa coba kibi kuri twebwe nuko twotsindwa ariko mu gihe cyo cyose tukifite ibyiringiro kuko tuzatsinda kandi koko tuzatsinda nta kibazo ku rugamba niko bimera iteka ryose ingamba zose zabayeho ku isi ni ngombwa ko haba ibingibi ariko ikintu kibi gishobora kutubabaza twebwe twatakaje umuntu uyu munsi nuko twotsindwa tukaza dutekereza ko abantu bacu bapfiriye ubusa ariko mu gihe tuzatsinda tuzaba dufite fier Imana ibamugisha mwinshi cyane umuvandimwe nta kintu twomuvugaho kuko ibintu byose babivuze jewe navuye mu rugo kera abasha kuba umugabo mu rugo akomezanya n'aba bantu kandi akiri muto cyane atarashaka akora inshingano zose ntakintu atakoze ibintu byose byo ari gukora yarabikoze Imana imuhumugisha kandi namwe Imana ibamugisha dukomezanye muri byose nk'ubwoko kandi dufashe abakiriho kugira ngo tuzabashe kugira ku ntsinzi murakoze cyane ndagushimiye umuyobozi w'umuryango kubwo kutwihanganira no kubasha kwihanganira amagambo yose tuvuze n'ubwo umwanya wagiye Imana ibamugisha ndashimira ba Muyomba
nari mbibagiwe ndabashimira cyane. Hari abo turi kumwe hano baje kuva wa munsi bamuyomba batuye Kitengera, Imana ibamugisha, twarabonye turishima. Ndashimira umuryango wa data bukwe turi kumwe hano bamuzehe, ibintu byabaye bagize ukwezi kumwe hano. Ntabwo bari batuye muri iki gihugu, hari hatuye abana n'abavandimwe, ariko baraje nabo bari kumwe hano, turi kumwe twese. Uyu muryango tuzakomeza kubana uko bizagenda kose, nta kibazo dufite Imana, kandi wihangane ukomere cyane kuko natwe turakomeye, nta kibazo abakiriho tuzakomeza tubeho, kandi tuzakomeza kuzirikana imirimo abadusize bagiye bakora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twari dufite amagambo menshi yo kuvuga. Uyu mwana wacu dukuwemwo, ikindi noba nkubabwira cyaduhumurije kukuri kuko yagiye mu ijuru. Twari turahaba itaraba mwacu muzi uko twari tungana. Umuntu wacu umwe ngo aryame aramubwira ngo ese mube nk'abantegera aho ngaho. Aramubwira ngo ese ngo zigasoge. Ndagira ngo pasiteri batitobo baramuzi barakoranye. Uwo aramubwira ngo yaye simuzi kandi basa n'abavukana. Arasubira aramubwira ngo inshuti yawe ugira ngo igiye gusanga Gasogi. Bwana asifiwe. Noneho kuko byari bitaraba, ariko twama tubona nyine kuko ivuze mu muryango. Bimaze kuba nyine tubona ko ari uko, ariko tunezererwaga yuko bavuze aho ngaho. Uwo Gasogi ni muramu wanje, afite mushiki wanje, kandi yagiye yari muzima, nabutotage yari muzima. Imana ishimwe cyane. Noneho butoto ko muramuvuga, genda muvugaho amagambo atatu. Butoto ko ndabona kuko abaye uwa mbere muri iyi misore. Icyambere cya butoto nuko atabarukiye iwacu. Amarirwa njewe mfite ubu ngubu, naje namba nzasenga, ariko narayahinduye uko ndasenga ngo Imana izambabarire nishika ruguru uko bishaka bizokubi. Ariko ngavuga ngo nimfa abana nibashake bazarekere mu nzu nirangata baharike, kuko nanone ndagira ngo ruguma kababara. None gakuruko icyambere icyo mwavuze kuri butoto, igituma duhaye tuvuga butoto cyane tukamuzuza kuri byose, mube nk'abahoro tukuzuza butoto kuri byose, nuko butoto yagize ishaka ryo kugenda iriya ruguru. Ko muracanga jewe nza mbona umuntu utagira ishaka ry'ubwoko bw'umunyamurenge, sinza mparura ko ari umukristo. Ariko abenshi baje kuvuga umuntu wananiranye utagira ishaka ry'abantu bakama bamuvuga ubukristo. Ariko muri jewe nanje nari umukozi, jewe sinza muharura nzamuvuga ngo ntakigenda. Ariko bukuri gituma haya yuzuza ibyo byose by'ukuri nuko yagiye ruguru afite ishaka ry'igihugu. Bwana asifiwe. Ikindi butoto yagize mukwiriye kuvuga, murebe namwe kanisa ryanyu ringana rike. Abanza kugenda muri bene gihugu, aho ndi muhaye mubona n'ahandi hakomeye cyane. Kuriya yabaciriye inzira muri bene gihugu, kandi inzira yabaciriye siba abamwahagurukije, n'abantu bose babazi. Butoto akora uwo murimo cyane, mwumvishije bariya ukuntu bavuze. Kandi nk'abantu pasiteri wahano, abapasiteri bahano, mukomeze bariya bantu, ndetse muzogende muhubake nkiri mwame muhuza idini. Turashimye cyane kandi cyane kandi cyane cyane. Naho kuvuga kujya tuja kusa ngo Imana imuhe iruhuko ryiza, byarangiye cyane. None gakuru ubwo nguko yari uwacu twese. Akimara kugenda twahamagaranye n'ijamana bamusabwa, baraduhamagara, twaraje aha turavuga
dushinga gahunda yose y'ibintu uko bikwiriye kugenda. Bwana asifiwe. None gakurubwa abanyamurenge tutogira ico tuvuga boko mavuga ngo se no abapfizi ndakintu barushe bavuga tumuhaye inka batubwiye ngo dutange inka ariko inyunga tuzoguma tubane nawe tugume tubane nawe kuzogeza twese tugiye mu ijuru. None gakurubwo mwabavyeyi mwe musabwa ubu ngubu uri manyana yanje murumuna wanje ni murumuna wawe niwe mukwe wanje nawe we ni tuzoza tuvuga uko umuntu azavugana n'amanyana sikazavugana n'umukwe. Muranumvishije? None ururuko Imana ishimwe ko twabashingiye. Nanze kuguma kuvuga maremare umunsi baza kudusabira bahahuriye ari babiri yari mutoya ndavuga ngo abana abakristo. None gakurubwo reka turekeraho ivy'ukuri Imana ibaho umugisha twashimye kubona aba bantu bose bakoze imirimo ikomeye. Imana ibagirire neza. Arakoze muzehe Imana y'ijuru muheze umugisha.